Ngiphinde ngibingelele futhi bazalwane kwelihle igama lomfeli wethu uJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga kakhulu bazalwane, umndeni wasezulwini, ihlobo okuyizo zombuso kaNkuluNkulu. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu egameni likaJesu. Noma ikuphi mhlambe la le channel ibonakala khona endaweni zonke emagumbini onke amanomhlaba. Siyabingelela ngothando lukaKristu Jesu Inkosi yethu. Ngifisa ke bazana ukuthi kule video sifunde sibuke, sizofunda uJohn chapter 10 verse 17. Sizobuka ukuthi kungani ubaba uNkulunkulu amthanda uJesu Kristu. Sonke siyathanda ukuthandwa ubaba uNkulunkulu. Kumnandi ukuthola isiqinisekiso sokuthi uyathandwa. uJesu Kristu unesiqinisekiso, une-assurance ukuthi uyathandwa ubaba. Sizohlola leli verse uJohn chapter 10 verse 17 no 18. Kukhona indaba lana engifuna siyibuke ndawonye. Mhlambe ke lokhu uJesu akuvezayo uma kungaba isiqalo sethu la singaqalela khona, senze njengalokhu uJesu enza yena, singaba naso isiqiniseko sokuthi ubaba uyasithanda. Baningi abantu abanama-doubt endleleni, bekholwa besindisiwe, bayibuza imibuzo ethile, kodwa ngaleli verse ngifuna ukuthi siphendule noma siqede leyo doubt, lokho ngingabaza ukuthi uma ungenza lokhu uJesu akuveza la kulama verse, asikho isidingo sokuthi ube nokungabaza ukuthi ubaba uyakuthanda. Right, sengiyafunda ke, sengizamela ukuthi ngilokhuze iBhayibheli lesizulu. John chapter 10 verse 17 no 18. Ngalokho ubaba uyangithanda ngokuba ngidela ukuphila kwami ukuba ngibuye ngikuthabathe. Asifunde mhlambe enye version ke la uJohn chapter 10 nge-amplified verse 17 egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. For this reason the Father loves me, because I lay down my life, my own life, so that I may take it back. Right? Ngicela ukuphinda futhi. For this reason the Father loves me, because I lay down my own life, so that I may take it back. NgesiZulu, ngalokho, ngalesi sizathu ubaba uyangithanda. Yini enza ukuthi ubaba uJesu amthande? Ubaba athanda uJesu. uJesu uyazi ukuthi yini eyenza ukuthi ubaba amthande. Ngokuba ngidela ukuphila kwami ukuba ngibuye ngikuthabathe. Okay? Isizathu esenza ukuthi ubaba uNkulunkulu athande uJesu Kristu, isiqinisekiso sokuthi uJesu Kristu uyathandwa ubaba, silele ekuthenini uyazazi ukuthi uJesu udela ukuphila kwakhe ngokuthanda kwakhe, akekho umphoqayo, akaphoqa umuntu. uJesu uyakudela ukuphila kwakhe. Ingakho ngifundele lesingisi nje bazalwane. Lithini lesingisi? For this reason the Father loves me, because I lay down my own life so that I may take it back. Ngiyakwendlala ukuphila kwami, ngiyakudela, right? Ngidela ukuphila kwami ukuba ngibuye ngikuthabathe. Akaphoqwanga la uJesu. Uyena ngokukhetha kwakhe, ngokuthanda kwakhe, wakudela ukuphila kwakhe. Leso senzo sakhe unesiqiniseko sokuthi siyamjabulisa ubaba osezulwini, and uyamthanda ubaba osezulwini. Okay? uNkulunkulu uyabathanda abantu abadela ukuphila kwabo ngenxa yendodana yakhe
uJesu Kristu, balandela uJesu Kristu, uyabathanda uNkulunkulu labo bantu. Baningi abantu abathi ngiyamthanda uNkulunkulu, ngiyumntwana kaNkulunkulu, ngisindisiwe, kodwa bayahluleka ukudela ukuphila kwabo. Kule channel bazalwane, uma ungascrolla nje ubuyele back kuma-video wehle ungaze ufike ekugcineni noma ekuqaleni, sifundisile ngendaba ye-world system, ukuthi i-world system iwubusathane, iyithuluzi likasathane, isetshenziswa usathane, iwumqondo kasathane. Masikhuluma nge-world system, sikhuluma nge-school education, sikhuluma ngebhedlela namaphilisi, sikhuluma nge-monetary system, ukusebenzela imali, sikhuluma nge-professionalism, nge-materialism, sikhuluma ngama-celebrations, sikhuluma nangawo ama-social network lawo, ama-social media lawo abantu abawathandayo. Njengoba sikhuluma kona njena, sizoletha iqiniso endaweni ewubumnyama lapho abantu bedukiswa khona. Kufana nokuthi uthathe iBhayibheli uyongena ethaveni, ufike ucela abantu ukuthi ucela bakulalele, ucela ukudlulisa umyalezo weNkosi uJesu ukuthi uJesu uyabathanda abafile esiphambanweni. Ilona lowo oyizwelayo ukuthi uyafisa ukuthethelelwa izona, akamukela uJesu, avuma uJesu abe inkosi. Ushumayela kuphi? Kodwa ushumayela ethaveni. So-ke nayo i-social media lena ifana nethaveni, njengoba sikhuluma kuyo njena, hhayi ngoba siyithanda, hhayi ngoba siyipromotha, kodwa ukuthi abantu babanjwe khona, iqiniso lisho njalo. So-ke kufuneke size khona, sizokhuluma ukukhanya, sizokhuluma ukuphila, bese kuthi labantu ababanjiwe, abanye babanjwe bengazi, bengaqondi, abanye sebe-addicted kwi-social media noma i-social network, akusaphumeki o-WhatsApp, akusaphumeki o-Facebook, akusaphumeki o-TikTok, akusaphumeki kubo olokhuzana laba o-YouTube. So sizothi uJesu namandla ukuthi umuntu amkhulule. So-ke i-social media, social network, i-system yalelizwe, usathana aqheleza ngayo abantu ukubenza babe busy neminako yalelizwe nezinto ezingabasiza spiritual. Now uthi-ke uJesu, into eyenza ukuthi ubaba angithande, isizathu esenza ukuthi ubaba angithande, ngiyakudela ukuphila kwami ngokuthanda kwami, bese futhi ngiphinde futhi ngikuthabathe. uNkulunkulu ufuna abantu abazozidela, badele yonke lento esengibalele ngithi iyi-system yalelizwe, bayidele. Then uJesu sithembisileke, uthe uJesu odela ukuphila kwakhe ngenxa yakhe uJesu uyophinda kufumane futhi. Kodwa umuntu obamba ukuphila kwakhe kwalelizwe, okwe-system yalelizwe, ulahlekelwa ukuphila okuphakathi. Bese phinda athi uJesu kuya kumsizana umuntu ukuba azuze izwe lonke, yena uqobo alahlekelwe ukuphila kwakhe na. So-ke uma ngabe uzothatha isinqumo sokudela ukuphila, kuhamba kahle nje, hamba kahle, uyawusona isidomo esikoleni, uyaphumelela, uyaphasa, nalokuthi uyisidomo, angathi udela konke, udela ukuphila kwakhe ngenxa yokuthi uyisidomo. So uyozama into mhlambe angasa-qualify. No, akube ne-conviction ukuthi uJesu uyamthanda, uyamdinga uJesu empilweni yakhe ukuthi athethelelwe izwi nazalo kabusha, abe sesebenzela umbuso kaNkulunkulu full time, abe naleyo conviction ukuthi kukhona into uNkulunkulu angilethele yona emhlabeni okumele ngiyifeze, okumele ngiyenze, ethokozisa uNkulunkulu, ethandwa uNkulunkulu, ehlelwe uNkulunkulu, eyicebo likaNkulunkulu. Kumele ngenze lonto, abe ne-conviction umuntu, bese edela konke, akushiye konke, abe selilandela leli cebo likaNkulunkulu, afune umbuso kaNkulunkulu nokulunga kaNkulunkulu. Yila icebo likaNkulunkulu likhona embusweni kaNkulunkulu. Right-ke, isizathu esenza ukuthi ubaba uNkulunkulu amthande uJesu, ukuthi uJesu udela ukuphila kwakhe. Into engenza ukuthi uNkulunkulu akuthande ubaba osezulwini, yila ufikelela khona udela ukuphila kwakho. Ulahlekelwe yikho lokhu oku-approvwa abantu, okunconywa abantu, okumukelwa abantu, okuthandwa ngabantu, okuphakanyiswa abantu, ukudele. Kodwa ukudele ngenxa yokuthi ufuna ukwenza intando kaNkulunkulu embusweni kaNkulunkulu. Uzokuthanda kubaba. Verse 18, akakho ongangamuka ukuphila kwami, kodwa ngikudela ngokwami. NgesiNgisi, verse 18, no one takes it away from me, but I lay it down voluntarily.
I am authorized and have power to lay it down and to give it up, and I am authorized and have power to take it back. This command I have received from my Father. Qhubekela ngesizulu. Akakho ongangamuka ukuphila kwami. Akekho umuntu ongathatha ukuphila kwami kimi. Right? Kodwa ngikudela ngokwami. Ngikudela ngokuvuma kwami voluntarily kusho uJesu. Wakudela ukuphila kwakhe okumnandi okuhle obubukhazikhazi basezulwini. Washiya ubukhosi basezulwini. Wehla ngomoya wazongena esibelethweni sowesifazane oyintombi into uMaria ukuze kuzofomisheka indlu azohlala kuyona ewumzimba onegazi, so that ezoba umuntu emzimbeni kumoya bewuNkulunkulu 100%. uJesu wakudela ukuphila kwakhe ngokuthanda kwakhe voluntarily, and unamandla okwenza lokho, and uauthorize ucommande ukuthi enze lokho, and esikhathi ecommand ukuthi enze lokho wavuma emoyeni wakhe. He was given a command, he was authorized by God ukuthi enze lokho, and he obeyed. Then wakwenza lokho kuvuma emoyeni wakhe ngokuthanda kwakhe, wakudela ukuphila kwakhe ukuthi azofa emhlabeni afele thina. Yilokhu ubaba kade ekuthandile. uNkulunkulu umyala ukuthi enze njalo. Wathi uNkulunkulu mabe emyala em-authorize ukuthi enze njalo, azofela thina ezonweni zethu. uJesu asifele ezonweni zethu, yena uJesu engenasona. uJesu wakuthatha lokho wakwenza, wakuvuma, wavuma voluntarily. That is why kubaba emthandayo. So nathi bazalwane, uma singavuma ukudela konke, uma ngabe sihlushwa, sizingelwa, sithukwa, sizondwa emhlabeni, kulungile uma lokho kwenzeka ngenxa ukuthi sivume intando kaNkulunkulu ngoJesu Kristu wavuka ophilayo. Silandela icebo likaNkulunkulu. Ithi inkosi uJesu mabenizingela benihlupha ngenxa yami. Kulungile bazalwane. Kodwa we will be rest assured ukuthi ubaba uNkulunkulu uyasithanda, uthokozile ba sidela ukuphila kwethu. Sizathabatha isiphambano sethi imihla ngemihla salandela inkosi uJesu Kristu, indodana kaNkulunkulu ophezulu konke ephilayo, ubaba uNkulunkulu ayithandayo. So ke akakho ongangamuka ukuphila kwami, kodwa ngikudela ngokwami. Nginamandla okukudela, nginamandla okubuye ngikuthabathe. Lo myalo ngiwamukele kubaba. All right? Sesiyathola ke lapha kuverse 18 kusentence lokugcina. Lo myalo ngiwamukele kubani? Kubaba. Okay? uJesu was commanded. Yabona? This command I have received from my Father. This command I have received from my Father. Njalo uJesu esikhomandile ukuthi othandayo ukuze emva kwami ungaphoqiwe, okuzovuma kuye. Othandayo ukuze emva kwami makazidele. Umyalo lo wenkosi uJesu. Uma ngabe wena uzothatha isinqumo, noma mina ngithatha isinqumo sokuthi no, ngiyathanda inkosi uJesu, then uJesu uyangithanda, ubaba uNkulunkulu uyangithanda, ngoba ngithanda ukwenza lokho abakuthandayo. uJesu uyaliwe. He was commanded. And uJesu lokho ayalwe ngakho ukuyala thina. uJesu lokho ayalwe ngakho wakwenza. Nathi okumele sikwenze lokho esiyalwa ngakho. Umyalo kaJesu bazalwane ukuthi umuntu makathabathe isiphambano sakhe imihla ngemihla, osho ukuthi uyangithanda, oclaim ukuthi uyangithanda, makathabathe isiphambano. Uzombona ukuthi adele ukuphila kwakhe, adele impumelelo yalelizwe, adele ubukhazikhazi balelizwe, adele i-honor, udumo lwalelizwe, adele ipraise yalelizwe, adele i-wealth yalelizwe, yabona, adele ukuhlakanipha kwalelizwe, alandele uJesu Kristu. Then bese yadelelwa, abukelwe phansi, ajivazwe, abukele, ahlanjalazwe, athukwe, ahletshwe, mhlambe omunye aboshwe, omunye abulawe, ezondelwa nje ukuthi ulandela uJesu Kristu. Yazi-ke ukuthi uJesu Kristu uyathokoza ngalokho, ngoba uthathe umyalo wakhe ukuthi uzidele ngokuthanda kwakho, ulandele uJesu Kristu. Kanti uJesu naye wathandwa ngubaba ngenxa ukuthi wathatha umyalo kababa ngokuthanda kwakhe voluntarily, walandela ubaba osezulwini. So ke bazalwane, ilokho ebengifisa ukusho egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha, ukuthi kungani, yini
eyenza ubaba osezulwini athande uJesu Kristu kangaka na? Then yini uJesu futhi akhomandwe ayalwe ngayo? uJesu uyalwe ukuba azidele, then ngokuthanda kwakhe futhi uzobuya kufumana ukuphila kwakhe akuthabathe. Uzolahlekelwa ukuphila kwakhe ngenxa yabantu abonile enengonanga, kodwa futhi ukuphila kwakhe uzobuyele kuye. So nathi bazalwane kumele sidele ukuphila kwethu then ngenxa kaJesu Kristu, and lokho kuphila kwethu sizofumana ukuphila okuphakade masilahlekelwa yikho ukuphila kwethu kwala emhlabeni. Lokho kusilahlekele then kuyobe uthi uJesu kuyobuya sekuphindiwe. Ilokho ke bazalwane ngifisa ukudlulisa egameni lenkosi yethu uJesu. Inkosi yomusa sibusise, amen.